Zdravo svima! Ovom prilikom želim da pomognem svima vama koji još uvijek niste savladali osnove engleskog jezika. Znači, niste sigurni koje to inostranstvo ćete umeti na pravilan način da postavite pitanje. Niste sigurni da li umete postaviti pitanje pravilno. Samo beše to raditi sa glagolom to be ili sa glagolom to do. Umete da spelujete vaše ime. Da li umete na pravilan način neke osnovne stvari da izgovorite. Na pravom ste mestu. Predstavljam e-book Nauči osnove engleskog jezika za 10 dana. Po čemu se ova knjiga razlikuje od drugih knjiga? A po tome što sam tu knjigu pisala ja, koja sam našeg govornog područja, i smatram da neko ko je na početku ne može razume kompleksne instrukcije, read the following instructions and circle the correct answer, na primjer, koje se često mogu naći u jednostavnim knjigama. Što je totalno u redu jer ti ljudi ne govore srpski jezik, nisu od našeg područja. Za svaku instrukciju koju sam napisala na engleskom jeziku, u zagradu stavila objašnjenje. Također imate i audio materijal koji će omogućiti da izgovor dobro savladate. I na kraju krajeva imate i video materijal za kompleksnije lekcije. Tako da sve ono što nije jasno u pisanom tekstu razumjet ćete kroz video objašnjenja. U redu, ako kupim tu knjigu, naučim to za 10 dana. A što onda posle toga? Ću sve zaboraviti. Ovo nije knjiga koju ćete staviti posle 10 dana korišćenja. Sljedećih 30 dana imate kontinuiranu podršku. Putem e-maila dobijat ćete različite materijale koji će služiti za to da obnovite naučeno i također da proširite vaše znanje. Niste sami. Želim da omogućim da savladate osnove engleskog jezika. Da uplovite u ovaj divan magičan svet koji će omogućiti da vam se otvore mnogo vrata i da se osjećate mnogo bolje ako bituje engleski jezik. Hvala vam puno na pažnji. Ako želite da naučite knjigu i imate pitanja, slobodno mi pišite. Ja sam Nina Kovačević, master profesor engleskog jezika i književnosti. Već 7 godina predajem engleski jezik. Hvala vam na pažnji, vidimo se uskoro.